O knižki literatúrnych kritikoch Šitko, Oleni Plančak-Sakač, redaktorki kultúry u ruskim slove, bešedovali Mikola Šanta, ktorý vyznačil, že kritičare važna kapča medzi čitačami i pisateljami i recenzenti Irina Hardi-Kovačević i Miroslava Aleksić, kotri hvaril, že najvekša vrednosť knižky širina, zo skotru autorka patri na švet, ali i toto, že nepravi mur medzi našu i literatúru druhých narodoch. Irina Hardi-Kovačević vyznačila, že Olena Plančak-Sakač o súčasnej literatúri píše na súčasný spôsob so ozbiljnosťu, jakú taký zadatok vymáha. To knjižka naših ruskih pisateljov, gdje ja probovala na jedan bardzo odvičateljni sposob povest, všetko toto, co važne za jednu knjižku, a nie buď prebars oštra, bo jak napisal Miroslav Aleksić u recenziji, ja nie була u situaciji, že bi vyberala toto, co najljepše, ali sam u každej knjižki zapravo gledala toto, co u njej najljepše i tak predstavljala ruskim čitačom. Promocija zakončena z rozvarku o aktualnih problemoh pre veljke zmenšanje finansijnih sredstv od finansijera za vydavateljnu oblast na ruskim, a tiži na jazikoh drugih nacionalnih menšinoh.